lapho la lento leyangena khona kusebenzwa day and night ungathi shop yamakula ungathi shop yamakula ungathi shop yamaPakistan akulalwa la le uhleli khona ayidli igazi ayalali ingane zakho ayenzi anything wrong. Kule simathongo nyabulisa kyabimedisha kere thobela ko locha udimedisa Mkhulu Hoti Inyanga yompedi bakwethu batho mdimo batho abanhlasela ba gore ba re Mkhulu ra shoota today jwang kapa jwang ke tswa flight ngona no ke hla ko Durban ne ke nkile connecting flight to India mabane so hey ke kgathetse gore ke utlwile but ke re ke tla renga gore ke moshomo wa ka batho ba ntlhoka so you need to know some things guys ke dumedisa se ke dumedisa motho mo lo mongwe wherever you are ku semini ke sepsung tsa o bona dumela thobela ko locha qamaku batho mdimo today ke tlo bua ka Isthwalo Nesphakamiso. What is the main difference between the two? Okay, fine. Kunabantu abathi mina Mkhulu Hoti ngifuna ukuthwala. Ufuna ukuthwala ngani? Awuyazi, for example. That's why uthola umuntu ulanda into angayazi ukuthi kusasa uyomenzela ini, umuntu uje kube kanjani ngoba umuntu kule ngqondo yakhe unalo ukuthi ngifuna ukuthwala. But ukuthi ukuthwala yini awuyazi. Nokuthi why ufuna ukuthwala futhi awuyazi. So bana besho today ke tshwere digroup mo pela ka mo di 2. Ke linkwishishi ningizwe kahle futhi ngiunderstand kahle digroup za dili 2 so lesi group sokuthwala number 1 then lesi group lesi 2 isiphakamo njani na okay kunomuntu namhlanje ohlele emakhaya ore namkhulu ke batla hore ke nyuluwe emsebenzini for example ungizwe kahle umuntu wakithi mina Mkhulu ngifuna emsebenzini nginikwe isikhundla nginikwe isihlalo more like a politician mina nginto eso emphakathini kodwa ngifuna ukuthi Mkhulu mina nginikwe kube something else ephezulu kunalokho lapho siza kwisiphakamo isiphakamo abantu abadala ukuthi uphakamiswa from the level of your life that uphila kuyo namhlanje then uyiswa to another level uma mina ngiphakamisa umuntu nguphakamisa ngalezi bani lezi I hope nasibona ngidle izibona ngayo ngiphamisa umuntu ngesibani esiblue for umbala wezulu isibani esiyellow for umbala welanga njani na Mkhulu Hoti ngihamba nawe ngikuyisehlane mangiqeda ukuyisehlane ngiyoqhaba ngalesi sigroup lesi ungizwe kahle ngitlo uphatsa kazigupuse miphatso 830 muphatso wa pele ngitlo kinyamo ngitlo kinya 10 ka fla dumahlo ki mixitse ki mixa mafura atau number 1 wena melaphi ndabuko semakhaya ongathi ufuna ukopa lento lenza Mkhulu Hoti ngoba ungizwa ngikhuluma ku YouTube angazi ukuthi uzoyenza nabantu ngoba imfihlo la uyazi mayibabo so into ezakalayo ukuthi mina ngifike ngiqaba umuntu la ngalesi sigroup lesi kunamafutha la ebhubesi mafura atauwa once kuphatsa kana ki mixe into selimo kuphatsetsa plekenya khale modula maburuteng ngibheka indawo la ngathi bekunomlotha khona la ngathi bekushisela khona izinto kulafike nguphakamise khona endlini yamabhunu not indlu yomuntu omnyama yakudala cha indlu yebhunu abantu abaphilayo bathu abalintshelwa abazamalithelete so ngizoqhaba ngalento limgcabe o30 then emva kalokho uzobona impilo yakho izabithi ngama levels akusisithwalo akunamthetho la uhamba kuona ukuthi mhlambe akumelanga udle ingulube akumelanga udle lokho akumelanga wenze in isigubsani sesiphakama then siyajumpa ke mili before ngoba ngithanda ama price bakwethu nikhala ngama price iphakamo zika Mkhulu Hoti zisuka from 10,000 till to 50,000 wena umuntu kusuka kuwe ukuthi uthanda ukuthi Mkhulu Hoti akwenzele into yamalini wena afforda in ungizwe kahle asikho bakithi isiphakamo sangaphansi kwa 10,000 isiphakamo sebhubesi sicala nge10,000 isiphakamo somlungu is 25,000 nanoma ngizinginze ngidawula ukuthi isiphakamo somlungu isiphakamo esinjani but what I can tell you is that uma uphakamiswa impilo yakho ishintsha from the level lekuyo now uyezwa ukuphakamiswa kuphamisiwa bathu amudimo wa emiswa isikhundla kisebala ngikutlo rekering then sizala kwisigroup sokuthwala lesi sigroup lesi mungasibheka intambo njengasile kusona yiso lesi group lesi asihlali phansi siyahakwa ngoba yini esokuthwala nalesi phakamo lesi nayabona nje ukuthi intambo njengasile but into ehlala laba kwethu mayibabo awuzuyivuma naso siyahakwa then masikhuluma masifika la ekuthwaleni ke ithwalo zami uma ufuna into bakwethu esebenzayo oyibona ngamehlo wena sikhuluma ngento from 100,000 to 500,000 yinto ebona ngani ngamehlo wena lesi sithwalo lesi manguphakamisela sona indoda leyasemanzini
kunendlela isiko lakhona engunika yona ngayo. That's why you see uzomuntu athi mina Mkhulu ngahamba ngayilanda isigubhu kodwa isigubhu sakhona mangisibhekile sometimes kuba ngathi kunento ephumayo ukhuluma nami ngaphakathi isigubhu sani sokuthwala. Lesi isigubhu lesi ngisiphethe namhlanje asidli igazi. Next isithwalo esingadlini igazi. Lesi igubhu lesi bakwethu manguphakamisa ngaso ufike ngunike lamadoda lawa uphathe isitsha seinamel ngaphakathi uzofaka le ndoda lezabe ngunika yona uyifaka ebhodleni lika niphi mangiqeda ukuyifaka la uyivale uhamba nayo uyisemanzini uyithwele ekhanda muhamba ndoda le ufika ibeke lapha emanzini for 14 days emanzini emva lokho uzabuyilanda uyisa kuphi kwakho. For example muthu elatileng ke mokwena wena mokwena o tla botshore o tla bo reya motho libitso umthi igama lo muntu lo uthi nina madoda igama lenu uzibani njengoba niyohlala kwami kaMkwena anilali nezingane zami anidli ukudla kwami inyama ayidliwa la madoda lawo fika wabeke phekwe impuphu uthi inyama la kulikhaya idliwa nje kanye ngonyaka once a year ngaye amagama lesigubhu lesi lento ifika ihlale ngala ufika uyihlabele nje kanye ngonyaka uyihlabela imbuzi phela. Lapho la lento leyangena khona kusebenzwa day and night kungathi shop yamakula kungathi shop yamakula ngathi shop yaMapakistan akulalwa la lento hlili khona ayidli igazi ayalali ingane zakho ayenzi anything wrong. If ufuna bakusebenzele basemanzini bayakusebenzela nakhona ila madoda nawo linkutlwe handle bana bamujimo le igubhu lezi azifani kunesigubhu abantu engisiphethe la akuzona igubhu sokuthi ngakunika isigubhu akusisigubhu lesi isiphakamo isithwalo. Then ke kube nesithwalo samadoda ahlala emgedini lamadoda lawo ngifike ngunike lamadoda lawo asebenze nawe kunamadoda ahlala kwi-ceiling kunamadoda ahlala emgedini kunamadoda afaka amajazi amnyama ahlala ehlathini lawo madoda lawo asuka from 60,000 ukuya phambili. Then kunabantu abathi bona mina Mkhulu ngifuna into njengomunye umama wakhona umama la esenchirona wathi kimi ufuna indoda azoyibona ngamehlo ngathi ke nawe mama unendoda ekushadile once uba nalento le uzoyimaintaina na wathi kimi Mkhulu uzoyimaintaina ngimenzela indoda ngimakhele yona indoda yakho iyaphila uma iphila ithendo lami siphila yasimxakile athena akafune ukubona into ezimthusayo uyithathile ukuthwala ezino return. If uthathele indoda le akusiyona le sabekayo le ngikhuluma ngayo kodwa I hope you get the point. Uma uthathele indoda le sabekayo ngafika ngakwenza yona lehlala nawe uyibona day and night ngamehlo uma isisabeko sokuthi Mkhulu yangithusa because of ukhumbule isithwalo each and every day siyakhula. Uma kuyinyoka ngunike na for example ingaka next day bangaka next of ibangaka that day bangaka so usetheni yayisabi yamthusa nami ngizathi ngeke ntu ukuthwala is no return ngithena yakabona ukuthi ushona kuphi. So mina uma uthwala kumina make sure that uma ngunika umthetho ungizwe kahle. That's why mina preferably ngithanda ukuthi ngithwalise umuntu ngezinto ngamadoda angene egazini. La madoda angene egazini so wayenza njani na? Lawa sifike sithathe amadoda la asebenzayo omantindane ompundulu nezinye account imikhovi ngokuhlukahlukana kwazo lento lezifika sibulale thina emva kalokho sivuse thina siyayibulala bese kethe ngiditsuse nthothi hathi soditsuse ngidikinya madinga hawo then wena usuka uthwele ngento ehlele egazini lakho ekhuluma nawe 3 gazi lakho not ngento ibona so mina into enginayo uyazi ukuthi njani ngahlala nawe ku one room but then into yami ikhona la ungathuki kodwa sengiyasho ubikela semakhaya ngiyasho nje kodwa lento leyo uma wena uhluleke ukuthi ungaphila nezinto ezinjalo make sure that Mkhulu bengicela ungithwalise ngamadoda angene egazini kumina lawo awaboni but then impilo yakho iphakama ngendlela esimanga niyekele uxaqwa ile gang yangaphandle enika izinto inyoka ihlale edropini abantu babaleka ekhaya ingane ziyabaleka abantu bayasaba. Whenever ulanda something khuluma nomelaphi wendabuko zwana nomelaphi wendabuko khuluma naye nizwane kahle hle ungayenzi into bakwethu ungaunderstand. Bese ke kunesithwalo sika Azazili noZozo. Isithwalo sika Azazili lapho usuthwalise ngani ngembuzi ngifike ngihlabe imbuzi kuwena ngasemahlombe mahihle ngahawo mangiqeda ukuyihlaba ngihlabe ngalala imbuzi le mangiqeda ukuyihlaba le mbuzi yofika imemeze once le mbuzi yamemeze uphuza igazi lakhona. Mainly afterwards you must know that lapho ngisuku engage nespirit demon esinemali ngendlela esimanga
Lapho ke ngikhuluma ngesithwalo sika 500,000 kuya phezulu. Then kunesithwalo sika Zozo. Isithwalo sika Zozo senziwa ngani ngeRem, imvu. That's why you see kunemoto ezinesign imvu. Isithwalo sani seRem. Lesithwalo leso ngifike ngihlabe imvu. Lapho ngiyenzela ukuthi kungabi nento impilo yakho ingakuhlukumeza. Uyabona ukuthi imvu ithule kanjani? Imvu ayiwonti, imvu ayinoni. Hlezi kuyinto constant unless ukuthi kunenkinga nayo inyana ethize ngayo. So la ngifike ukuthwalise ngazo, but then mind you must know, by the time you die, angeke wena uze uhambe uye kwabakini emathongeni akini. Uzohamba ungene kuphi? Emathongweni akubozozo. Then you'll have ukuthi usebenze, useve under uzozo on a spiritual life. Ngame magama wena uzukubona Zulu. Izulu lakho uzoloku unyuka kanjalo uthwale ngedemon lomuntu, nawe futhi umushona kuna uzothwala ngawe, naye lo futhi meshona kuna uzothwala ngawe. That's why mina ngithi ngithwalisa abantu ngane ngengilosi yakini, ngedlozi nangamadoda omgede, amadoda asebenza ebusuku nemini, amadoda afaka amajazi amnyama. Ungathi uma umuntu ulande into ongayazi ukuthi yini. Kunento isiwa ngala emamboni, mayibabo. Ngihlala ngihambisela abantu ithwalo, abantu asuke emamboni banika abantu into ezirong bakwethu. And uma usaba ukuthwala, ngizwe kahle umuntu omnyama, ngizwe kahle umuntu wakithi ofuna ukuba nemali, ofuna ukuphila, ofuna ukuthuthuka empilweni yakhe. Ikhona indoda uwajaguraja, ngithi wamngoni. Isiphakamo esikhulu kunayo yonke into emhlabeni. But the question is, what do you have? Yilonga sacrifice for ajaguraja. Ilonga ungayi sacrifice for unana kronto. Lapho ke nguphakamisa ngani, nguphakamisa I don't know times 100 beyond the imagination yomuntu omhlaba. Then nginesithwalo sokuthi nguvusela abantu bakini abahamba. Lesithwalo esingisenza ngiquthe elimnyama, ngifike ukuthi ngikwenzele futhi ngenkukhu empangela. Namhlanje ngiyayikhipha ithwalo. Niyakhomenta abantu bakithi nifuna ithwalo, nifuna ukwazi ukuthi inini. So namhlanje ngiyayikhuluma lento le. Ngikuphakamise ngabantu bakini abahamba. Ngiyokuphakamisa ngendlela esimanga. Wonke amadlozi akini ayasebenzela wena wedwa. Ayokusebenzela in a way, it means angazi ukuthi how can I merely put this ngendlela emangazayo. So wena uma umuntu ziyazi ukuthi ufunani. Then kunamadoda alanda imali, atshontshe imali. La madoda lawa ayilanda imali, is true. Ungathi something like ama-Nollywood movies and stuff. Lento le iqiniso, kunamadoda alanda imali. But they come with consequences. And serious ones. You must know that each and every year, uzonqaba. And lento leya ayithi kuwe ngizobulala ingane yakho bani cha. Iyasho kuwe ukuthi bulala uzibani or else yonke into yaphela. Imagine being a billionaire to your zero near. Now ngiyokuzukuvumela.